Hadin kajing syak penyap ya i hybrid ibrang kelai senem ke arta hakawai na kishnong Hariboy district kabahap hapo ka umyam police station ki pulit Hariboy district kilio ban kem ya utai Runar ubla tip kerteng kum uyai skem kar sati uba arpa senem ke arta ubdai ubla don keti hakaban le bejot bat penyap ya katai ka hybrid kebadang kelai senem ke arta bat tang mario kem ki pulit utai Runar ubla tip kerteng kum uyai skem kar sati ula kubur bat ula plahok baula le yakatai kakam hak baula le bejot shua bat hadin kata usap penyap yakatai ka hybrid ya utai Runar ubdon ketiban penyap ya itai hybrid ibrang laisnem ka arta layo ban kem menin ka step hakapor nyau baje naka wei ka yeng ke bolo persang banri yalade ka jingyo kem ki pulit riboy ya uyai skem kar sati kadai hadin bakila tuet bat tokit bha nadu bala je ka jingsha penyap ya itai hybrid ibrang khalai snem ka arta hadin katai ka jingyo kem ka jing tokit kadang yai bat kinsa shat shit ya katai ka mukot duma hapo khat sausngi kata hadin bala pendep ya baru ki kyndon kam ki bakat kum ki kyndon ain bat nalor kata saka fast track trail ne ka jingbi shar ka bastet khanang ba u yanes kem kharsati unsa syarai premno tang hapo laines saubnai ki pangban yaka kerteng jong utai Runar uyaines kem kharsati ubron kti hakatai ka kam ka shyrkhei en saprenrung hakathup jong ki nongle kamsniu nekum unong badbor ba shyrkhei katkum kan national database on sexual offenders NDSO.